Sukad nga si Kristo misakas langit, ang mga apostoles gapaabot nga mobalik siya. Kay gisulti man ni Hesus nga mobalik siya. Apan giklaro sa niya pagsulti nga wa gyoy makahibaw sa tukmang takna o lugar asa siya mobalik. Mao na nga ningon siya, relax lang. Ayaw mo pagtuo anang uban nga tuwa didto si Kristo di adire. Karon daghan naman kayong mga siging tagna-tagna ingon gitag-anan ni Kristo nga naay linog, lunop, kamatay, bagyo, kagutom, gubat niya hapit na kuno mobalik ang Ginoo. Matud pa ni Kristo, ayaw lang. Unsa may atong buhaton, kinahanglan motuo ta nga mobalik yung Ginoo. Gilingay mong tupad na balikon ra jud kas Ginoo. Ay kumpiyansa. Mobalik ra gyud. Nya unsa may iyang pagbalik. Inigbalik na niya dili na siya usa ka manluluwas, usa ka savior. Inigbalik niya nato usa na siya kahari nga maghukom nato. Isip mga sulugoon ni Kristo do na gid tay husay, hukman gid ta. Ako sa una nagtrabaho ko diha sa bangko, kada tuig naa gid ning auditor gikan sa Central Bank, naa sa internal auditor, naa sa gikas kuwa. Sige ginag-audit mo sa narong ato mga office sa mga government offices. Kay nga naman ang tanang opisina sa gobyerno o isan kay dinhi sa simbahan, opisina sa pagpangalagad, opisina sa mga sulugoon. Nya moabot gid na ang auditor. Mao na nakanindot kay naagi mo audit. Kita sad dinhi sa kalibutan ang atong kinabuhi sa pagkasulugoon. Magsigi na gani tag panugo to the point nga masuko na ta, dili na taana makapasar inig audit sa Ginoo. Muna diri sa atong unang pagbasa, niingon si San Pablo, kini si Onesimo Pilimon, ako ning ibalik diha nimo. Imo ni siyang ulipon sa una. Nya nakasaha tingali ni nimo mo ning gibutang diri duol nako dito sa prisuhan. Sig na priso sa tingali to si Pilimon, unya gipaalagad ni Pablo, nya na-convert naman si Pilimon, nabuuta naman ano si Onesimo, iyang ibalik ngadto ni Pilimon. Nya ingon San Pablo, dawata siya dili na ingon nga ulipon, dawata siya isip imong igsuon. Kamo pananglitan ron imong bana nangabit, nya imong gi salikway sa imong kasing-kasing, nya ingnon den kas Ginoo, ako ning pabaliko nimo, dawata siya isip imong igsuon. Dawat mo. Di mo dawat. Nya gasunod sad ang kabit, kana dadasad na, dawata sad na isip imong igsuon. Dawat mo. Amin ka dili ko pader. Di nakakapasar inig audit. Inig kuas Ginoo, inig check ups Ginoo nato, igbalik niya din ata kapasar. Muna din sa atong tubag sa Salmo, sa gitetong tubag, bulahan sila nga gitabangan sa Dios ni Jacob. Unsaon man ta pagtabang sa atong Ginoo, iyatang himuon nga gamhanan, lig-on o makanunayon. Kana kon kita mokumit yun nga atong himuon atong kaugalingon nga sulugoon sa Ginoo, unya at the same time ang atong isig katao himuon atong igsuon. Pasabot dili na ta maghunahuna nga labaw ta nila.
o kaha kontrata nila o kaha samahan kita maoy ilang amo. Ang ato equal. Muna ang atong iampo ang atong mga leaders sa mga nasod, labi na naggubat rong nasod, dinhisad sa atong nasod, labi na nag-away, wa magkasinabtanay, nga mag-ilhanay na unta ta isip mga managsuon diha sa matas Ginoo. Nga atong hinumduman kanunay nga doon nagyoy paningil o kanus aman ni mahitabo inighunong aning atong ginhawa ni kamatay nato mga igsuon ang atong sunod nga atubangon mao na ang hukom. Lingian na imong tupad na andam na kang muhunong imong ginhawa ana kay sahay rabano ang ato ra jung kitan-aw, ang ato ra yung pagginhawa, gastuhan natog maayo ang atong ginhawa. Bisan ganig hapit na gyud terminal na, hala gyud gasto gyud dagko kayo, butang pag ICU aron lang gyud makaginhawa. Ayaw kay kanang atong ginhawa mohunong gina sa madugay sa madali. Ngano man mao na nay signal nga nibalik na ang Ginoo aron hukman na ta. Pero ang atong kinabuhi dili na ni matapos. Kinsa may hukman kun matapos mo padayon na ni kanis Padersiano og mamatay ni karong taud-taud. Dili ni mamatay ang si Padersiano gyud. Ang lawas ray mohonong ginhawa, pero ang tinuod nga Padersiano hukman mo atubang didto sa atubangan ni Kristo nga nagsugo nako na buhata ang imong trabaho isip Paris Priest sa San Vicente Ferrer. Nya ako na ingnon unsa may akong buluhaton, Lord? Unsa may akong buluhaton? Baligyan slat. Kamo kay bawo na kay mo. Baligyag slat. No, na siya. Nya unsaon man na akong slat? Mga hali na siya. Wa lang taroy update usa. Dalang ng tingbo niya. Unsaon man na ialagad sa atong mga nanginahanglan. Karon ang atong SBF DAG yan ang paras kumbinto nanginahanglan in taon ang atong mga contractors nga mabayran. Ana, kung mopalit mo ani ang inyong 500 pesos nga paliton, unsa may mahitabo ana, makapatuma na sa sugo nato nga mag-alagaray. Di ba? Mao man sugo ni Kristo. Maghinatagay ang buutan ko nung sulugoon kamaong mubahin-bahin sa pagkaon dili magpatuyang sa iyang kaugalingon mo na kamo pamahin mo dire palit mo og usalang kaslat sa dipa mo mga matay. Unya kaning sitiyo ato sa ning itukod og mga balay sugod naman ta karong simanaha usara ka gatos 100 pesos. Ang imong 100 pesos, dako na kay nagpunto sa matas Ginoo kay nakighiusa ka sa atong pagtabang sa mga nanginahanglag balay. Di ba nindot kayo? Kaysa magsige lang gitag panindot sa atong balay, dako na kay tagbalay, imo na sang papintalan, imo na sang ipatiles, imo na sang ekstinan. Nyawa, yun ka katatag bisag 100 pesos para lang ipatukod na tugbalay sa mga tao nga purtigid taon ka dili balay tao ang ilang gipuy-an. Ako naman ang gipasurvey karon mga 61 man na kabuk ang atong gihimo nya mga more than 100 man ang nang-apply kana rong atong unang tukuronon na may 8 kabuk nga atong giset nga ato na gyung sugdag tukod pastilan dili gyud balay og tao mo nang 100 pesos lang ato ning tipu-tipuon aron gaan ra makahatag na ta at least 61 ka pamilya ang makatagamtam og kanang balay ba nga sarang kapuy-an dili parehas ilang balay karon nga
Baana lang ba, tanday-tanday lang kahoy, butangag trapal, butangag sin, naay busluton, naay tayaon, pastilan. Muna, isip mga sulugoon sa Ginoo, ato ning trabahoon. Moabot gyud ang katapusan, yes, dinhira nas kalibutan. Pero ang atong kinabuhi, dili ta matapos. Muna bulahan gyud ang tabangan sa Dios ni Jacob. Apan una ta niya tabangan, kinahanglan kita kamaong mutabang sa atong isikataw. Unsa may buhaton, kinahanglan nga isipon gid nato silang atong mga igsoon.